Kublaya piwara hakani ke video kwa open snyau chape wada sdang biang Thma haparti kari Israel wa kari Iran wada boon ngut bhale ki Heh Chipai wayap hawakam te lakat wan ngut ki wayap te ton ab iya kani ke video hadu wakut kenang wayo tip iye wasakyat te hamdam le uye subscribe yo new channel kenang wayo pteng cho piwyo ye ki video watame te ton sdangi nin kasngi kari Israel da tempedung ko ye ka nuclear site ke Iran itha wa bo ne chna ki ye ki bom nuclear kamchi banta yo khang ye ka Israel te ren ne chna ye ki bom nuclear wa ki wi de ki tia tempedung hadin ini ijia kari Iran da khang no ko ye ka airspace yong ka hawro ka wi kari Israel wanda penbena ko da ka state of emergency de wa ong wa ye ka Iran u hiar Thma he ye ki ha iwan ipor Hakatu kesengi monde Donald Trump da kentu ule ya kari Israel wam to u attack ya ke Iran tang wada attack ke Israel ya ka nin kesengi Donald Trump da tip chua u wada attack ke Israel ya ka wei hadin wada attack ko ya ka da tweet u dai wa ong wachi katu de ilat u ya ke Iran uchna ya ka nuclear deal wa ka US tang wam apki katte woro de yaplut ki wei daw nang jor cho kamte da kentu u ya ke Iran uchna no ya ka deal wa ka US kat wam puder ipor hawakam te lakat wan ngut sangki Heh Chipai ka Iran wada yap I wada penman ya Donald Trump u ong kam ni te ton abi jakmat hadin ini waro ka Saudi Arabia da condemn ko le yakari Israel halor ini de wo ong le waka yin scam ko wakari Iran kat waka friends wanda ong ko wakari Israel em hokko iya da yakade wei kamte ka yin scam ko wakari Israel nei liang kari India wanda kentu ko yaka Israel waka Iran upenjai wei usange no yakani Thma wei kam waman katte ka UN le da condemn ko yaka Israel halor ini wajia ka UK wa ka Japan le da kentu ko ya ka Israel wa ka Iran usange no ya ka ni Thma kari US da maham ko le ya ka ri Iran wam to umang ne target ya ka US interest wa ya ki Chipai yong ka lem kamte daw jubab ko ya ki dai wa khor ne hawa pai kam ni te yodon muslim de das dang no ka Thma ba wale hadin wada cha attack ka Iran ha ka Israel ka Iran da pha no ko da ki drone wa em kam wa chispa tali haro cha Israel yo bet put ye ni wale ka Israel nei te won ka Israel da tempedung ko le sa ye ki thau ki Chipai ka Iran we de yep le u chief ka Iran Islamic Revolution Guard Corps u Hussein Salami u chief military ka Iran u Muhammad Bagheri wa ki ar ngut ki Heh nuclear scientist u Fere Dun Abbasi wa u Muhammad Madi Taranchi wei uteranchi to uwaman le kam u president ka Islamic Azhar University ka Iran kat wa u Abbasi wan to u head warim ka Atomic Energy Organization ka Iran wei na ini iwa tempedung ka Israel da yap le u commander ka Iran u Major General Gholam Ali Rashid wa u Khon Yong o wei hadin wa yap u Lieutenant General Hussein Salami ka Iran da jet no ko da u Major General Mohammed Bakpor kam u Commander in Chief wa Thme ka IRGF Islamic Revolution Guard Corps wei hadin wa yap le u Lieutenant General u Muhammad Hussein Bagheri ka Iran da jet ko le da u Major General Sayyid Abdul Rahim Mosavi kam u Chief wa Thme wei hadin ini waro nei liang ki armed force ka Iran da ongki wadaw I jubab ki ya ka Israel dai wa khorne wei ka Israel da penyu ko le ye ki fighter jet yongka wa panem kam ko hei wo siat tempedung ye ki nuclear site wa ki military site ka Iran kani ka operation wa panem kam ka Israel usia tempedung ye ki thau chna bom nuclear wa thau chna missile ka Iran da khut ki ya ka Rising Lion operation dei wa ong le wa da hab le ye kani ka operation khnang wa yo like im ka Israel nei bha ka Iran da em ko ye u uranium wa biang bha wo chna khande tali ki nuclear bomb wei chisngi hachwa usdang ye kani ka operation u Prime Minister ka Israel da libo u ye ka kot chithi wa tho behold the people shall rise up as a great lion haka western wall shrin ka Jerusalem ka Israel da ong kole wadarai ko ye ni haka minute wa khaddo nei bha waro ko wi ka parthai da yo wes nyau thoki wa ka Iran sange ko uchna ye ki nuclear bomb kamte dei wom yo sa yo yada ye ide da hapan sange bor ki yaka wei u Prime Minister ka Israel da ong ule wakani ka operation upteng bai ko kat wampu ye upendep ye watmuki wei ithmu yong ki to ukhang ne block ye ka Iran nei chna ye ki tier tampdung ki wi de ki missile hawaro ka wi ka Iran
Nei liang u Supreme Leader ka Iran u Ali Khamenei le da ong u wadau cha panchitom jor ka Israel halor ini wale ko wedau silet tam din ko ya ini I wale ko weda duna ya prangut wayap we khat ar ngut wa manso hadin wa strike ka Israel ya ka Tabriz ha Azerbaijan ha ini strike ka Israel da cha tampra le ka airport wa ka Sahid Fakori military base ha Tabriz kam wada UP ha ini idor dami tedem rong yong pum na bai Wei da kain lang waro hado kate ki wayap ha Iran da ki la prapaun rungut wei ki wa manso won da ki les pa so pa wingut wei na kini ki prapaun rungut ki wada yap nyaw pa prangut da yap ha Tehran wei prangut wan ha Tabriz u Prime Minister ke Israel da ong ule wada u ya karai u penkut ya ka nuclear program ke Iran nadu nin usnem ka arpau so tarik ubnai wakatwi tang wada strike ya ka dang nin kasngi wei itele ha ka minute wakat do Wei hadin ini ijia waro da kule idor pniang kari da khatli persen. Wei ke India Embassy wa emha Israel wa ha Iran da kentu kole ye kinong India wa emha Israel wa ha Iran wato uya take care bhaki wei mto uya travel kat wampu jai jai iman ilong ha perdi yong kini ki ari. A ka perthai kan isngi la kat chwa aple sadu ka Thma hi wei kop sar ka Thma ba wali da jan ko la top ne tang wam putip heu ong sngi te du kini don he ye subscribe like we share ki video khub lei jbo